Facebook mo letlakala la DR Mremi mo e leng gore ba ka kgona go ya inbox ba kgona go botša se ba nyakang go se botšiša nomoro tše di batlileng ka moka ga tsona di na le WhatsApp o ka romela molaetša o ka ngwala ebile o ka founa jale ntate Moruta ka ntle le go senya sebaka Professor Mremi go sasa o a bereka batho ga ba tle le forogo and then batho ba kgone go kry-a thušo ka ba ka founa nomoro tše mošo mongwe ka mešha ka kry ba bangwe ba kgone go founa ntate Moruta motho a nyaka go tseba gore nete bua bokeng fela o kgona go founa le gona le go tseba gore Professor Mremi o bereka jwa ebile maele a ka mafelelo ntate Moruta go batheletše ba le babogedi ba rena kua Facebook gore go na le batho ba e leng gore di-scam ke bolela mehleng mehle gore batho ga ba lemoga gore Dr. Mremi mo Facebook ya gage ga a kgopele batho ditšhelete ga a pekole batho online ke go pekola motho a le Pretoria o le mongwe jale ke ra gore batheletši le babogedi ba rena ba e lemoga ka lebaka la gore ba bantšhi le o mongwe gona motseng fase o mfounetše maabane a mpotša gore no go na le ntate mongwe o kera ntate Mremi mo Facebook o nskemile 1.5 jale Professor Mremi ga a pekole batho ebile ga a re ntumeleng tšhelete batheletše gore le ka ba le tsebe ya go ka kgona taba ile e bolela metlhe ntate Maletše gore profo ga a rere batho dikoloto profo ga nna taba go kitimišana le motho Facebook ba etlo ba reng o nyaka eng donation kae iketleng ga re e tla mo taba e bohlokwa taba eo ke gore motho gona ka ga a bolela le motho mo inbox gore ke bona o dark spirit mo go wena ande motho o ka mo go kgale tate Moruta ka gore right through batho ba tšhele dikoto gore na gorena o mošo o mobile onskema o mongwe a re onskemile right through gore ke bona dark spirit mo go wena gore ke bona moya wa lefifi mo go wena jale batho ga ba lemoge ntate Moruta ga gone taba ntate Moruta a ke lemoge nako e mphile go yona ke botse batheletše gore ba seke ba šuta le babogedi ba rena ka kua Facebook Professor Mremi o tlo thoma mo nakong e sa fediše go pelo thobela tlala kona la bana ba bona borutu ga o etetse ga geno o boe wa robala ka moswane wa boa nka se go balele gore ke ga kae mare se go le gone ka moswane ka moso e ke tlago awa o napa o fatana gape go na le polelo e nngwe e leng gona mo ya go nse le batho fa o ya go bona ka baka la polelo ya lesebo la go senya ditaba tse dingwe ga se gantši a ka noya a sa bolela gape se ne e polele ka gare o moka mosadi ya batho o šalaije ke boduthi ka mogae ka mosadi go nna o tshwana jwale ka kgogo ga mafuba a fubala kgogo e gopola bana ba yona gore ana ba kae ba sile e ba le kae ka le ke santo e ba gobela e ba befa ke mosadi ga ile a ile ka gago kopana le Ishmaish gona mo lenaneong le mošupologo o fitla ka labone go 98.7 Sekhukhune FM 072 133 6761 goba Mamoremi mo nomorong ye 071 398 1508 Professor Moremi tlo tša baroka. This is 98.7. Thank you for being part of us. Re a leboga go ba karolo ya rena.
lebenkele la gago la mabrata la Pick n Pay quality gomme e kgoletse ding jela ka etse 2 liter XL sunflower oil ka 59.99 gomme o boloke 18 rand 2 kg clover meal. Alright, ba Pick n Pay ya batho ba re emetse nnete gona metsotso ke 20 Maria metsotso ke 20 re le bantse go iriela ya bo lesomete moroka show sebaka ke sa gago moroka madume ga go tshia o hle a tšea o tamiše ba tshedi jwa SKFM a ke go dumediša ntate Moruta. Aga